Kardom pini news fast karbing long berta kithan jabang nili sami kacerong parpi. Aprangsi berta thepi arjuitha. And it's 36 at warpi jiadong halong amat hum thom thom atrak kijang. Dilau jan phangchu arong PHE asai hem morim sang. Congress pen ASDC bangkri trok BJP along kaching bedun. Socheng Dhenta Mondol Congress Committee Workers Meet amai kangni. Lahorijan Cake Square Bakery along Keter ki era hormu pensi playing set. Arjiding Klui Pen Labangso NH36 atawar hinu ulu puke ratatum tat kisung hang jolo. Lapen kithiki dingatum tat theglonglo. Tuar pi hinu ulu puke sita. Tuar pi kasalamatum phan RDPP pusi cecak prong. Lasi poriborton asorkar puka cipukong. Prabjin pen kapatang ponje phan pura hukum pini pipene sita. Ratatum ke arnibangsi kisung kacetong nang. Labangso tuar pika pamisen nangji puke Kongres KSC pen cenglok kaprek asong tumta cesonglo. Dimapur anat kedam jia phanta kisung lapen difu pen cenglok kaprek adin kedam jia phanta kisung thektik lopusi ratatum abangke hangjo. Ghonta isi suse tanglo sita trak ke janga phan kapajok ponjia bidi avelang. Lapen birta kirip apol hudanta labangso trak kapajok ponjia phan avelang. Bokojan pen Bisnu Lekthi News Fast Karbi Anglong. Bitungreng Chama constituency Dongkamukam ward number 3 Ratatum Keram Tang Penang an RG Dingklui pen Congress la pen ASDC along Dodunlo Bonta Thangnat Kelongdun Ave Kelongdun Jikali Party Kachetonte Thetana Joksi Ini BJP along Chepa Ogdun Nangkoklo Bangso Chepa Og along Rong Thanglems Chairman Mongbe Lapen Dongkamukam Municipal Board Ward Commissioner Serlong Kibe Lapen Jitu Terang Kishna Terang atung pensi ASDC pen Bang Krehini Lapen Congress pen Bang Trok atumapan BJP along Dingpon Congress along sidokok amasi te tiakan atau sidokok leh. Nili emang soradang Congress along dokok pen aja kemani yang kenai dia dan amasi ran apunta ni panke BJP yang kali di sini kan kubor nang apon nang dia. Erong along sini aku kusuri le kedak kunai sini ake abi le kedak kunai nang Dingpon kan lo. Election nang buta bang harus kopobek sudah dia bang ron sudah dia itu hanya sangat kubor di kata nang apon beda sama sini kita yang dojoy lo. Sama si sumar bang nang pulo. Non hoke bai ko pulo ba. Ruling along ta do nang di bang ruling along si bang do ya tak buat itu tak kosol lo bang aku nak Apang hotan ni ruling along do dia nerong kan kan jam ta bang lo. Bine non lai tu nang di bang kemana kana nang di rapon lo. Masih lah tukang dapur. Aprang nang kerja pun kuda dangke. Itu ajar tak long bom. Ini asal namun kamu do bom. Nang kerja pun abe bang itu maksud namun abe nang dong sinang pon lo. Kulo dangke jika nang itu pun nang kado nai wajar ni. Masih ya nang kunde hapet kulo dangke nang kita lagi nang antara ke BJP along itu kita nang. Dongkamukam pen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong. Socheng Dhenta constituency angkang Mondol Congress Committee atumpen Chepatir Piponsi Pini Workers Meet amai kang nipon. Bangso amai long Roland Ingti pen Maichari Ponsi Aluhia Manpen HAD Minister Barim Khorsing Ingti Congress Block Maipu Sing Ingti Mondol Congress Committee Kongchun Bang Dr. Singh Kathar atum chetong dunsi RDP dun. Bangso Workers Meet along BJP pen bangingkoy lapen ASDC pen Bang Koira Trok APHLC pen Bang Krisir Kep Atum Amina Asong pen Che Odunsi Congress Asong along Cepa Ogdun Aprang si nili Karbi News Fast afan choro iglo je pini nili tum ladak Socheng Dhenta Congress Worker Meet Silingkhwa long si ipado lasi ladak kewangji 2021 aningkan Congress atum koson si kewang thegima koson si power kewangji bala so putak bihet ko ini tum ngachengwai lasi pini ladak kacitong penang an arado Kongres Kachinghon arado la sini tum la ana phansa ni tum ninga klong pen churulo la si BJP tum kachoklem kachodam yidu kichok che
ladak local committee atum ke claim atau dam chokche itu job card akam pen kangthan poisa kangthan la so bangke nil tum bangke ninda pami la sini tu kongres sarkar jong si banglo pulute la so akam bangke nil tum paklem longle la pen kachoklem kachodam arada tuma phanta ni tum rengdok reng ni si pachoklem longi la si kadok abi bang farina bang hokep an bagdo la pen pini BJP asong pen nili tumalong dak kongres ai along nanga cingbedun itu ladak penangan asong tumdolo la si alang lituma phanta ninga klong pen ji tum churui Rongmong Bepen Jersong Engti News Fast Karbiang Long Surupothar constituency angkang Dilaujan Phangchorong PHC ahem muring sangsi amokewangwe mandat bangso PHC ahem along toilet urine ahem sitami asarnung inghap anta henolapsi thekdamlong labangso PHC ahem puthot repairing asai keklem pon thujia phansi PHC a department lapen Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang EM Prodip Rongpi lapen local EM Jagat Singh Intia Tumaphan bangso PHC nang salam pithunang jipusi Dilaujan Phangchorong arat atum pini Pherangke kahomri damahut nang choneng ridun lasu PHC along achokomaratum abangke lasu a PHC alongke site claim clip pusi haladak arat atum nang pachinidun bon sitami preparing our saya bangke nonanta claim pon pe pusi Dilaujan Phangchorong arat atum nang pachinidun Sapapani pen Sarbinong Timung News Fast Karbiang Long Tamtang Nipaing Koi Runner Cap Arni Bokajan Police SI Thadoi Sinha Patrolling Ahut Bait Kanghu Atumaphan Kidnap Police Atum Pachini Atengke Muhammad Islam Uddin Afjal SO Late Baitai Mia Arong Chaudhuri Bazar PS Moradjhar District Hojai Pusipang Thekpon Long Apache abait bokolia pensi kanghu pusi police athengno chethan bonta alangjirpo Muhammad Saidul Islam Hojai Asorabang Dimapur Lutjok Amat Kadlong Juilo pusi police angno than Muhammad Saidul Islam SO Late Abdul Sukur Arong Doboka Rajbari PS Doboka District Hojai District Lapen Muhammad Amir Hussein SO Abdul Jalil Arong, Puaran, Toka, Cabagisa, PS, Sonari, District, Charaido, Labanghini Atum, Bokajan Lapen, Khatkati PS Atum, Chelangsi, Khatkati Angkang, Honte Ponsi, Ajir Pobanghini Aphan, Neptulonglo, Puta, Police Atum Pen Pachini Pon, Bokajan PS Arlo, Pen Kang Hupon, R15, Lapen Apache Abait, Abang, Longponlo. Lasi non-amat police remain along si Bipon Koglo. News Desk Report News Fast Karbiang Long. Samin langso block ke parlo angkang dong muka pen kahilo kilometer ke thom samsir langso LP school asai hemalong usuka song atumpen adim kahumridam. Bangso kahumridam pen school asai hem along kinang sot ahor muanta avesi thekpon long. Son si kang nia dimpen kedang lok blackboard boundary wall kaprek anta ave. Lason si bangso school asai hem along Chainong BROIC Cheman Dedlo Lasi Karbianglo Autonomous Council Arlo Kedo Primary Department Pen Bangso School Along Mesen Pen Selam Pon Thunangji Puta Usuka Tiripi Maipu Bibison Teron Pen Ningje Pon ডেভেলপমেণ্ট মানৱ সম্পদ গঢ় দিয়া প্ৰথম পদক্ষেপ বা প্ৰথম যিটো মানে ষ্টেজ হৈছে বা প্ৰথম পৰ্যায় হৈছে মানে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাটো এটা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিদ্যালয় বা স্পৰ্ট প্ৰাইমেৰী স্কুল কিন্তু আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে লক্ষ্য কৰিবলৈ পাইছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ এই যিটো প্ৰাইমেৰী স্কুলত যিমানখিনি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হ'ব লাগে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে সেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া মানে আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে এই যি সাহসীয় বিজেপি চৰকাৰ বৰ্তমান তেওঁলোকে কৈ থাকে যে সব কা সব বিকাশ পৰিৱৰ্তনৰ কথা কয় যে যদি তেওঁলোকে যদি সঁচাকৈ যদি পৰিৱৰ্তন হৈছে তেতিয়াহ'লে যে এই যি প্ৰাইমেৰী স্কুলত তেওঁলোকে কি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কিয় পদক্ষেপ কৰা নাই বুলি আমি আজি তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ News Desk Report News Fast Karbiang Long Pinini Phai Thongkep Tre Chiklo Lahorijan Cake Square Bakery along Keter ke era hormu pensi pengse Lapen hadak sai ka chaklem tura bang phuatum sitami aria hom hand glove cheton te pensi him ka selam pon Lapen anutin ta mas sitami chiku bangwe Lapen kithu ki uya hormu sitami war ponjam Lasila bangso hima factory mesena sai lapen interior pen sai kepaklem ponjia aphansi Karbi Anglong Autonomous Council ahin kelang kicharia ronteng pen puthot kelang chari ponjia phansi chuning ripon
anparta hamphanga songatum lahaya puthak cheroktok do sikime kemungkinan kok kan kelas mau je bang Rizal mesti biskut factory rakun klaim kita melakukan rakun tindakan kajunek matek kaparter langsung itu elok masih ini itu na bakso aja ni si itu na nakarumpikan na kolon nasi kira pasok kan kepakaian masih jadi sini di pondok. Sapapani pen Sarbinong Timung News Fast Karbi Anglong. Karbi Farmers Association Lapen Superintendent of Sericulture Atum Pen Chelang Long Nia de Malong Cherok Tokamai Kang Nipon Sonsi Keroni Prilo Lapen Hun Melang So Along Si Mai Padopon Labang So Mai Along KFA Mai Puting Ku Ingti Kong Chunbang Soron Sing Rongpi Dihin Chunbang Long Gitiso Pacetang Chunbang Har Sing Rongpi Atum Pen Kiduk Kelak Dat Araratumapan Sai Chitiki Joy Keji Apan Pupen Don Poke Araratumapan Sok Kerot Anuke Grangsu Taron Pon Hun Melangso Araratumapan Lapen Lason Tak Taksi Piniadap Apor Lompen Keroni Prilo Alongta Karbi Sai Chitki Songpen Don Plikep Ararapan Noke Grangso Ronponlo Lapen Superintendent of Sericulture Hamren Monggo Sing Rongpi Lapen Kennedy Ingling Technical Staff Atumpen Kosonsi Inki Kapangring ng Jima Puta Keroni Prilo Lapen Hun Melangso Araratumapan Tan Pachini Tekang Pen Ing Samjin Pen Mai Pachun Pon Sok kiro na por nukerang so kikia pon alikum kilo pon. Manila farmer Karbi farmer association ahin pen nukerang so nakiki pon pot jurulo apen lanon sai kitiki tame chuklet ilong po lanchon Dongkamukam Pen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong. Manja Police Station a OCG Tumune Deka Methanga Sai Kachiklem Dode Sang Selapen Chepaduk Ajo D4FB JM 602 388 Kreta Akilok Kinebdun Long Abirta News Fast Karbi Anglong Apan Birta Nang Pali Birta Kilong Dun Atenke Elsona Hanba Singh Asopo Loitong Bam Sikhanta Singh Inkoira Circuit Ankantha Mamang Laikai PS Endro Manipur Imphal Y Mohan Singh Asopo Yam Lembam Meng Lemba Singh Thongkebra Nerkep Isivet Arong Asorlo TH Babu Singh Asopo Thiam Roman Singh Thiam Konlin Mamang Laikai PS Irubung Is Imphal Asor Lapen T Basanta Asopo Thokchom Sukumar Singh Kongbak Khetri Lailai PS Irubung is Imphal Manipur Asor Atumaphan Nep Ingnang Cheglo Lapen Police Station Case Number 1820 under Section 379 411 468 IPC Arona Tengpen Kangsaiji Aphan Diphuk District Jail Along Bengpon Cheglo Pusi Manja PS AOC Jitumuni Deka Ahinpen News Fast Karbi Anglong Apherangke Aphan Birtanang Pali Manjapen Diliphan Se News Fast Karbi Anglong Non malong so phan Birtang Ton Sina Come one, come on. Langi TVS Motors opposite of Tarlangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS Motors. All type of scooty and bike will be available here, including all spare parts and accessories are also available here. Also, servicing facility and showroom finance are also available here. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Birta Kang Ton Pen Nang Chiroi Thulo Then the 30-bedded hospital along Optom Pen Akejoy Pen Meke Soase Kachelang. Piniana Lopor Pai Kep Apor Pen Pangchengsi Keong Dongatum Akejoy Pen Mekche Charche Atumaphan Akejoy Pen Si Sekelang Pon Laso Sekelang Atum University Sankardev Netrabais Guwahati Charlie Lapen Chandraprabha Ice Hospital along Pen Sikivang Lasi Penap Arnisi Rolang Akejoy Pen Sekechelang Dunji Lapen Pini Kesu Kechelang Atum Optom Pen Long Imkro
Akas Hanse, Bondana Lektepi, Lapen, Lasosai Alongkat Cherabdun, Basapi Hansepi, Lapen, Dendaghat Kese, Hondor Kroatum, Cherabdun. Jadi tumtak mungkin dia orang terbang ke, nak orang macam ke, kesana sapi serba lahir mungkin, kami teacher cek buku hebat dulu dah, kami tengok lagi buku hebat dulu dah, kesar lokasi pada dulu dah, laso hin lapan, mana kesar kesana lah, ketrek lahir itu jadi bak tourism tu, lahir itu jadi sampai nombor mungkin lahir pot lah Ayushman card dua kali laso dah kita endungan, laso mungkin itu dapat Kesana pergi, gari भाड़ा dah ngalang tu, Cipinang tu, 1500 fare Cipinang tu, gari भाड़ा dah, lapen hodak, Ayushman card tu hodak, operation, kecu सब free hodak, dawai lapen चश्मा bang jaga kejar ke, ada mana ni tunta, non, sana pergi private lang mati, lasi, la चश्मा lapen dawai bang ke, kejar ke, sampai ador bang ke, ake kom no, ake kom ador ban sendiri tum jori kom, ekta चश्मा क्या, नॉनसन चश्मा दुकान होते फ्रेम adam extra atau power glass extra, lasi non dan के laso चश्मा नीली तुम बंके aku dah ke hidup kila kau masuk dalam si lasi atau ke kom dan sendiri dah kau. Puluni Penarun Kro, News Fast Karbi Anglong. Pinya Birta Lansi Pajudlo, Domi Thakme, Kardong.